na eno na amanfo bisa se because kata hoya omo di sa adwumadie sa gays no sa lesbian no omo nsoso eti eye den ena FIFA president eko pass sa comment no amanfo e ka ho asem den se papa no wanka se ye na edi enti kata hono gefo ni bi ko wana eni ya sama manfo busa pa se FIFA press den na ba we man ka asem no na minim wa wutie ye minim se de also fa asem no fa di wa se nim se arab no mo ntoreti sa ne wane ma no enti e ba sai eye den enti eno si asemu a amanfo di hu nkomo ha na gay ni lesbian asemu a manfo pese nkomo ditum kra organa ha eni ade a entimi anko gina no eno si asemu e da ha ye behwe ho asem na yaka ye firi ho na ye ku anim former president Mahama say wo eje Ghana Black Stars say pachaya now dey na to so mame baby e dun dey Ghana Black Stars nko na omo kwaji World Cup no bla and to show former president excellency John Dramani time to win the FIFA World Cup Jomama to Black Stars nti wakache Black Stars for say ebrani mie say omo kwaji cup ne ba na amanfo asemu anu omo bisa ne say 2014 that time na former president Mahama na president Wokrumia watam dollars and the good jet mu de call Brazil nani nyane say boys ni chese sika eso mo saka no mo sentimi nkan ye eti World Cup ro mo nto aso mbo na eba sa no ana ujafo ebi sika egu play mu aye hu say John Boy crowd your dollar no wo fa bie free ho ne ade a ene ka obi na yenya poor performance our 2014 World Cup our supervisor ye incompetence am Black Stars sentiment deliver yi enei azuma pa MPP abara ye dia boa a support Black Stars am ekure nim de papa when your confidence our Black Stars we say impose am kwadi World Cup ne bra ana da TV no so no eti asama wo kan no na 2014 na ontimi en support sa call ya say Ghana Black Stars kwadi World Cup ne bra esa say de course every free yanka no kwadi sika usma obi keke fokube ehu sika yentimi nka de wodi animu akwetire bibi bia ba keke enu sika ntimi nka ni nya koso a manfo wie sika tini kroma former president Mahama say Ghana for Black Stars kwadi World Cup mra yenya da so no na mo na san go ka say me breso mama moden 2014 yanya nse papa ama Black Stars sentiment deliver ye e 2014 World Cup India was a Ghana for Black Stars for kwadi World Cup mra enti di ono so se bi eno no na busia asemi na mi bisa say asema former president Mahama kan efiri na kuma mu ajimba na taxi enti wode frɛ sa free eno so asemo a eda ha bi ye nya yam pa ebo no say Black Stars ebetimi akɔ na omakodi nkunim aba na abo nyina eti eno so asemo a eda ha bi obujafo obi asemi message aba say okay former president Mahama ninya Ibrahim Mahama na yanenam tentafidie no so ani ekohu se ninya Ibrahim Mahama abomoden amanfo se customize private jets ebisi ene customize na wanenam social media obe pake
ne Mercedes Benz we no kofo jet no wo call ya amanfo busa the worth of this guy Ibrahim Mahama baby a wonya ne sika free ye na ye ba ha ye discuss amanfo so abusuani wo ne sika dada ebe so mu wo ne sika dada enti say top private jet ana okoto customized private jet but before you ever comment you go show video nimra na educate. so for we kwanya former president Mahama John Dramani Mahama ni nua Ibrahim Mahama what ne private jet what say eno no enenam social media amanfo edi ho nkomo bia na amanfo busa se ehin no nya ne sika free ye branch ba ku kra hardware so won de sika ne de e obusa no dada na amanfo edi ho nkomo busa se ehin no nya sika free ye so what they find when the business attachment other business were minor and stuff that is the question amanfo busa se ehin no nya sika free ye what they just say man nti adwuma na wayɛ no ana afese ne sɛ sika no anama ne nya sɛ japade na ɛne asɛm a amanfo busa nti ɛno so yɛ nsɛm a nwumere yɛ busa na yɛ hɛsɛ de esitie na abusafo yɛ mpɛsɛ bɛka de amanfo ka bebre mom de na de ɛte ne sɛ former president Mahama be president of Colombia, be vice president for 8 years. Yemi nyana no nanado na ba ya na ganyine hini besa kwa dumanu nya. Jega padia wo prinya wo de pe e de ma na busua. Ana MPP ababa na nyine hini boxat no Pascal ye. Inti an kwasa Ibrahim Mahama obo no modi pa we hard working guy. We adwuma ne a. Obusa about the private jets and anyway yes busa ye tiefo ne yahwefo efa akwan a owura no fa so na wonya sa ajafade no yefiri ho na yenko pokai yamame Josephine Penny Mensa last year ani akofa se we ba he se yamami se yakidnap no na wafra si entua sika emfamra ne emagino ehunse bebre ama ya nia Captain Smart kwa kansa na busuane ni wo mo ne ade na ne kra ma me ne no anyam ene yakidnap no ena de ande ena insecurity wase radio ena MPP abai ena hwanhwan ena nanado ena national security ena hwanhwan ena wa chante ya ewiase sana ma me ne boa senya dia at the first place go when you say secondly nyadia na yakidnap no said you no kano ani ehwehwe mu akɔwie ye ne baaye yakomra court otwe ne ha we say we for witness bra era fa bra nanu ya na wachi mu a ena takrade high court
edi wuli naba se ye maame no se de ebra okokot no ni kru no akwanyem no se de anyi pregnancy no no wase wanyem first na anya na kru no se de okru no abomode anyi nsen no enti bra mo de atemu ane ba no so na maame ye furu boso obi onyem so de ntimi fa no kotum sa ma no yeye enti nyinsen na no nyinsen na asevu no ama so ntua 7,200 Ghana cedis 7,200 Ghana cedis say ontia say de beya beya punishment e diama no na asemi ba ya na Captain Smart e chinchin mo krom ya say no kre wose we na minister no e no mo sha che e na bone koso ni abe asem wo si ya no na Captain Smart aka won asem bio wose we na minister no ba yi ni to na asem no beto mo aposi for nhwemu a e da bie pe abranche Captain Smart aka won asem bio e Ghana ha ile dia ba ne se maame ne yeso ntua se ska no 7,200 na fe nya no na etuo enkwachiri ba bi etwere na asumdwe mra krom ha eno na yeka na yede ya chemu ne anwumre enti eno so no enti maame no ni case no ba bi a edu no afa yemkra nim me ba cha bua ne kakra last week ye video bi maamo afa Tiana Senior High School adisofo Maraba Mensa omo trendi okromia na ni nyina ne se omo kyerese Ghana ya den ende nkobi anim Ghana ha obi atimi kyerɛ na den se Ghana ya den yenya akra kase Ghana ya den na se mo ya adisofo musua de se mo betima ko social media na makodi president atam de ne mo awrem last week kan fi ya eni mo akra na producer Fred Adaruma bo aya me nya ankora no di eni anu montu a etu aba nyina na penifo a no mo hwe akra na bo ese ankora no omko school at Tiana Senior High School na ebeto da na ye free ya be pon last week no say omati committee say omunya investigation fa enkwada numu a omkodi president atem no ebia no obi hwe for the benefit of doubt yenko na yenko tie kwada no nsem ne ba development abachi no na yede ama ahwefo na atiefo ntimi nya fatum na yentie mra You are sitting down there with your big head that you are president for the way. You are not my president. I'm my own president. Your hair like that. When video appear last week na yedi nkomo bi e kan afidie so am perifo ese na de ache Monday a committee no mate no start your investigation aye adwuma na bi share reporter ya seka se committee no mate ye no investigation mo ya chese enkoda nunu a omudi president atem no ya ba fra nkra na ba na ya fra won ma wofo na ya bisa wo mu nsembisa na aboma committee report na tia e kama ba nhwemu a ya saka exercise abra ya to nsafra enkwara no se dia akwan ne se awofo no ane school fo no ane nipa bi afa kire do mu ye nya ne se o mu pa chew se asem no o mu nya amanenka enkwara no pa chew de asie no o mu nya bio na de ya kana nimre ne se committee no a mo Tiana Senior High School mo hwe enkoda numu a wo mudi mampani anim atutu fam no mo ye mo nsem nhwemu no yesra mo de akoso committee wo na yate akonya omo paso mu ja case ni na case ni ba se na yate
eche pa wo pa mo pese mu ja asem nu na mo ye ne saa mo asem ne ya saa na yate but yes with due respect ye pam chow enkoda suma yi omu da na di de sama nchi enkoda wo ya so a ye ne mo nya dwen na ene mo nya dwen china because ye ntina krom ha na ye man koda wo senior high school wo nya yie na sa behavior way sa su ani brawe wo mo bo wie school abafie bia ye nim koda ne da ache enti sa chi asotwi mi wo ho a yesra committee no amatra sa asemi no se mo hwe na mo nka na se awofo ba se ja pa chaw mo fa nche mu ne mo nka de se mu ja se we ma mo ka ye nim wo bi ka pa okromia na yesra Ghana Education Service acting director Dr. Eric Nkansa, Minister for Education Dr. Osaya Dutum, ani perifua muka biewom sa subana nkra no koda na bibie sa case we yamfa nche esasa mochi o maso na yansa na adema afofo because some jam koda we so ma be pa chaw enti e da case mu a echina unim dia kora bi sa kwakwere because o man pani bie amafo we ni hu kwansa omudi na tam sa kasetia mpo ne maame akasetia president na mu na mu tutu fam eti asra committee no ye pa chaw ye nyama ne ka ye bu kotode ye ni perform be school mo ana dia ye woni na but emfa na yanti asenso nkwada no so o mu da na bi no esese etwe o maso ya nti o maso ma na nyansa na wa ye nim ye besitina because some of you wait me na kokoduro tutu wo mo nsa and wo mampani atam abrako a mampani na hye wo mo fudi wo mo eche wo mo school fees dia some of you ya de cho mo nyeye asesa ya twe wo maso na yansa na ho e de ma fofo anyasa ye nim ye besi dache eti asra committee no yesra headmistress a oda chairman senior high school ano sa case we die mamu nyemu sa ya pacha no doso komwa indiscipline ana makro ba bi aduru nie yes back in some years back now to me yes adwe by nay enkwada yewo wo na ma ba wiase omo fo baganya swan wonim sa asama wakatie pani anasa wakadia atia de wache no nti asem we matemente ho enu ho kwa asem perifo ja asasem no e maneka esese o hwemu no kosi ase na nkura no asotwe bu ho a ye de ma wo mo acha pani de ma mu nsom na mu ja asem we maneka ye ni nya betra komia abusia asem we esi Ghana hananie mukai last year or if my memory also especially the Election Commission. Any judiciary mean perform one more attack one. And watch it, one more cromwell and then better. One more cast some to president too. Woman in a time, one tatano. Now, MPP abano and ungovernable. Woman frustrated abano, woman MPP among to me go ye. Science semia, someone of a sub before. Yes, sister, a yen and no.
ba ya ka ya won foso enyo no ene ye sei ana kokubu aye sei enyo no na asem ko ake sa asem no no wo bi na wanka sa ana ya ka ya jan sa asem ko court court kuso dia wono ase wako court mako viso wako 70 times seven for some of say court wako 70 wakai mpranu bu a wako court 70 times and wako yen ya nim say anya ne ne because ya ka o say anya ne ne nanu ya wo mo ya elections ya wo mo bako wo elections nyame ya domu a enche kra ni pa ba mienu asamiensa ase ni katia kra ka ho bi wa contest the national chairmanship position no afedia samolo for so bofo any delegate bi omo NDC mu akosia bia wo se sa ne no koba afedia sa ne no ase anya ne no a se dia wo se yo no a na oka se be ya delegate ni be hunu modem ba wo bo ediama NDC party no rani nyakopo bedi ka se boni nsuma owura no a ofeso bofo ase enyo na ka ya se ya ntake oposifo yema nanado amamo ni nyabasa yemia teme ka nsam to manfoto eso yenchiche nkwadansie like yema krom yenya wase enyo no a afedia wadara no wase enne no eyo no a yebete ha kan mosi eboa ana wase enyo no a yenya ne saa afedia omuamu a meti se voice no a na ewom no eyo no a Ghana ha me kasa obi ani mene obi ani Abu-Prah me obi o kasa bi obi ati obi ani obi a voice enti ano me kasa ya doctor obi voice ya doctor obi voice ne de masa woni no Nyankopon be obi a voice voice bia obi a voice unique Nsempa kra no ye de ansa keka ubowu kakra ba voice na woni ne de eba se una wo kasa ba for so ba for kasa nya ne ene de wada na wo se ne ene de oni delegate for kasa info de ni jaso ka modern bo no so bo ete se krom ya nyema nya beti na manfo kasa krom a hye ene ma koye abane mo no moden ye chiche nkwaransie ewu ni akugo ni ya ka tape nu ene wona nam krom ya free na mini wabaka se wana kasa mini de apostle for the perifo first case no ana asamu omudie no we kwa evidence mo ba so sa tape nu di akọ e di akọ di adanse say do admit say enene on the case asem no asawu nyana da ho no yehuru kan ana mo se ente sa yehuru kan ana mo se ente sa emeje won na dia bia ho abusia ni yeri e chacho mi yan ma bia sama no masoro ko yati kromia na anas arame ya anas esi wo be ye bibia fe no economy galamse na be video bi na den na ho ni na manfo ye ne ko na se 360 ni sa ye kodi such as adu buahen se adaria we say who person vice president here $200,000 now the manual case close and you wo sikana na anase go for class chance adu buahen ka kra and sika odi ma wo e komo ni ni die na sa capture sa die we dia ba abegu obi ani ma se kwa abrekwa ni probi ani wo kosia owura no se Dubai o na oni na kodi san koma na abrekwa enukra bi ani na nje gu elipa ofi kwa na no ma tie Dr. Gideobuako enjemu a ode bae vice president ya wonam wei etu dia hye ni padua sebi abusuafo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia vice president pa ntene bia
asemu ana se gofo ne adu bua yi die se na sa papa no ko betimi ne atare na ma na eye mo me enka no kra ya ni pa wu ha no wo ti hwe ni pa ni mu atande ba wo de enhye vice president Dr. Alhaji Mamu Bawumia mo me hwe ni ye na ye mfa mu ano papa vice president mo de me enka no ko unsa politics e no komia ba sha Dr. Alhaji Mamu Bawumia sa kankan proye powerful say sa $200,000 no ana so no $200,000 ana dia come we bi say ko hu we discuss kan ma vice ya we be business masa we be serious okrom ya we should be serious in this country what say sika dia contract we bi na ni na di ko say masa na dia gu obi anu ase kwa na mi da se ade anche kwa na vice president na akotro ade ba banti be di bank ye asemi nso a enukra bi anu unu obi di koma se wo se obi na o ene omi kra ni poi we ni se na bia be ni se ade na apade ne we ni na vice ana pese we be business appearance fee $200,000 I mean we should be serious. Now, me vice president, I will take an answer on. You are not a South Korea, Brahman or South Korea. You are not crossing the Gua. Oh, your investigation, Papa. Not the way you are the way, what? Sign your money there, Massa. I'm what? Not some way by ya. Now no name ya Captain Smart akwata on the TV so. Ahonwa ejina temwa. Abusia Captain Smart ana kwatra ana yobomia ana sesedia we for economy ana ya ha ana esa ana wa chargesa. Abusia no amount of insult, no amount of intimidation, no amount of lies, no amount of propaganda. Mo betimi ayede tia Vice President Dr. Alhaji Mamu Bawumia ebetimi agina. Because papa no ni asem. Vice President no ni asem. Ana fi bia ni no ho. Obi a woni Vice President nam krom ya bia di adanse say Vice no ni asem. Ana mundi papa yi atro pawaso ahoro no a adi na tamu a abepem ba bi adui ejabusia ba bi a oman no ekono no ba bi oman no adunu no se de aya temnie anya temnie a aya ntwanto so aya nkato so asemu anim ani akagu nipa so enche ya ba anwa so na ya jamaje nkyere kakra ansa na epagye mu akọ na amanfo the messages biaba efa enkora no a wo mo awfo kopa acha ma wo no manfo se no we be say headmaster na mu headmistress no ani adusafo ni nyina no esese ye twe o maso se be ya ebe nsa na ho ede ama afofo etimini dia wo so adwen chew ani de wususuo eti ani asem a eda ha nyumre ye ba ni aka obi so adwen chira wode aba no na yerba ma so fred foto so na amanfo mbrem asa na epagye mu sam no yabobọ so a na Captain Smart de nyame ya adom ne atinkomu a next week baby are befa me say mo se abranti a ye fe no ene Twini Jonas ba ko be say Kevin Taylor ye guso videos ye kekase ni ada popeta no ye ba bobo na ha ni ma se baby a ofiri no tie eni nipa wo bi omonim tutu fo okromi o se Ghana akwa do ma bio enti o pe bia oka
ana oguso awaka ya me ba cha ba radio no TV no loro kura amana platform o TV no loro amana platform ya peke opa na ready o phone so atase ya peke o dini ba bia o kasa free na fe nsam ni abrobro so no do adwen shaba ya fa ya fa bro so akra ni pa ba 5 and 10 ya fa di pakase bia etu ba na o be hese de sitie 03224 98404 03224 98404 03224 98403 o ba me so se na maka no volume no ma from first call aba wadaro ma udini ba bia o fefi hello maintain me wa ha hello okay hello good evening hello good evening evening udini ba bia o fefi minia yo me your friend asked to make a traffic send is minia me ntio yo me ba so me ba se pa me jiri se school and kola no atema na mo kan no in fact what that should be o na so mo de ma o na senda wo e ma afofo mo so e sha se ba mo kola ke de giti aba no e tia mo ka mo da ko je school wa ta dia ba na atem dia e wo ti ba dia bread dia na wo so mo de to mo mo ye se ho ya kola da bi mo wanya 18 years nto mo fa mra kwa so na bia no te de tiro mo no ndi ba se de da ti me yabu me so me da asese wa fra ba su bi na scholar udi ba bia hello but you didn't really face minia me ka se free se passe ye fam the real o de se ntio na me de enkwala no de mean so fe atwa so because ya ka enkwala no ododo ana capture smart de munya life man on obi eni so de mafuna nam enti munya life ono na obaye kuma fe you also ferry eni gu ase poto de munya life man ni eve de na ya ne yenka wasem enya me so be adma me afa atwa so adamasi opani mi da se pa se wa fra ba su bi na scholar udi ba bia o fe mi fi hello what is your udi ba bia o fe mi fi you're very big work because of this okobai what is your ntio you're very big work because of this okobai o line so aminia what the fuck you can do for the me no nya de asemu de he anas emwa ode ebo etunka ni mfu bi fu kurubo ama mu ja omu nya atuma omu ye no so ka sa anas adwuma na ho ye no enso ni na na akokre gina ne na so e ka say anas policy na ode ye adwuma no e mo ba obeyusu adenti mo mpese obeyusu e no enti ade bi wo no mo a mo wale nyina enso nya na atomo no meba bi ade no ye ne nka ho bi ade no nya nso ye nka because anas policy na dey na ho ye re e wo say enkomo obi avete but e dey ya e be kwati obi de kwati obi a wo munye nka say ye ho ye na ma fo bi bi sua bi a o mo so nkonko ye de e ye say no mo na ki no tumbo okay mate ye da se minim se utie mama se mi ye dia menye so se bia okay anyway me se kwan a ofa so no because aduma no ye nye kwan no ofa so no a wo trap di pa no ho asem na meka next call we ba bia o fa mi fi hello okay Fred wants me na so from say the line mu kra now hello good evening I need to be out for me fi If I can miss flowers. I was showing my head. Master Manifa and Kalani dear, and Kalani dear. I was here, you are my district school. Okay. I was here, you are my district school. Because of my idea in your crowd. The president at them. Yeda se awosufo na so yenchiamo ene enumre na scholar hello odi ni bia ofefi ku me fefi inche fo yentiamo amepacho enkwa na asem na pese me kakakra enkwa no dia mitumi no ho won is free education omo ni nyi ho enti ka biara 2 years na makọ na ka biara government na bo nkwa no ho no
almost a little chaka. If you want to cancel, that don't mean correct in school more. That's a man. Yeah, so okay. Yeah, that's it. Next caller. Hello. We didn't maybe have a familiar. I didn't want to pick on How does it feel? I didn't want to pick on I didn't even too. You got all my and the one down on my yellow. If you look at let's go on every school. That was the idea. And I want to Yes, so yeah, that's it. We are getting what you and check on the phone now. Next caller, we did maybe have Faithy. Hello? hello. But we didn't maybe have Faithy. You took the castle. If you are about the Costa. I was in a Costa, Castle in Timina. You can say, and Kurana son. Man, say, young from Independence Square. No true muscle. Contemplating voice as the NDC from Penny for County. Young true muscle. Young son born to school, be an organ house or Moko, send me papa for me, no one safely, no Mombra, or Among Coso. We won't do that. Because someone on back of Parliament, Sanko, because someone on back of the Parliament. Young from us all has a power. Messi, and I'm in Independence School. You could tell me about that. Okay, that's a part. Hello, hello. Hello, good evening, Gogu. My dear, so your family come back. You didn't know I can say free. But the family can get track. What is it? But we are also now a more fair to a part on MPP are buying that in my more. Sana. NDC for the double salary. I'm afraid to a part of the biggest flat and us, the all canon right to us. What they are as the next from the media in English. My dear, you have to hear now. And then this man in that room, what they are there. But I'm going to send this guy to my discount. And it's again, and you're corrupt. So, but I don't know what did you do count. I didn't also on South Africa and we on then. So the couple of people said, you know, it's not corrupt. Something of course, I can see Japan. No, can want to be on support. No, come on, see the face, you know. When you see the face, all right, but the winning is right. That must it. Get us, you have 2 callers a car, they are faithful to be see. Next caller, we did maybe have Faithy. Hallelujah. Yeah, because I feel worker. What is the NT winner? So, Captain Smart, and the one thing who know would be any and so much. Now, and crown so, young muscle, because and crack it for more features, abandon more than he or cut a mouse said. Now, the city, yeah. And you young Costa Madema party, no. Now, young Sinema Moya, Munkuswanye, then more saying, I may so a better party in Open the glass of our last caller. Now, you're faithful. Hello? Hello. I am out in the middle of the Hello. That's all I need. Okay, enjoy. Okay. She idea or more, no. And Yakula idea or more, no. Mommy and Canocre. Idea or more, and Yakula, young class, some kula. Or Billa or Bay today. I hear you, behind. I maybe didn't know what myself. One more so far, and then I'm up one or more, dear. We see the way I knew in our own power. Now, no, dear, no president in Nasi. That didn't at the Duncan and Mufia could the Mufia and Camope. President on the Mufia, the Mufia Grand Camope. So,
sika na mo kan wasam no won kyerɛ me message na me nsa ne me de na me mfa nkom na me so me nya binya okay it has pa ebisa entimi fa obia bio but ma mena ka me you start no yen hwe se ibetimi ama kwan amanfo betimi afa so na o pese o start your business bia that is the way buy no the aba na yen hwe ti no an say obekọ wo o Google no ho then you be type GEA.gov.gh / you start nti ubo you start na SP obi se we dey obey dey enti minim e better na so enti www.gea.gov.gh / you start JSP oya enu anu no oya ebe bana feed na ba link na obe use no na so oba udine Ghana card afi o address and personal information be a go school o business ni say be sitie no anu na afi o failure na okwanim kakra sa me fo say ebre wo mpa nya na nko an da etwa to ebre wo mtino me giri say ebre ko nenim no yebetimi so akaka ye ho na mo am pese ana say ukọ o district assembly ho a ukọ audio so ukọ wayi fo ho na do ukọ assembly ho a o pese o mo nchew ne ko abefa so on setimi aka bia on betimi achew obi a pese ko bia re ko assembly bia yes okay okay GE okay I'm saying nyane buana GEA.gov.gh / you start meba you start okay type G okay I think say yeah oh yeah kwa onya obinya feed na watch me ato aso okay yes and me nua na ebu amona mo hwe no watch me nya access how you go about it na wako you na say o apply na fe no bibia timi akoso kamanti that is it ebusafo ye de besia na losing the way man beaters you know ma bonkomo after interview no jumadi aka ebeto ase de besia na me next week the fofo e de bebrem na kro do Abu-Prah no me de che kwase da mo bode na kwa asori sum na nkopon ye mo amutie mo amuhwe ni adamasi pi nyame yadom a next week ye beba